Iku Blai pi warok ki perlok ki was nyau suk wo up i ki kubor wa pala hau new channel ki kubor ki wa kwa open nyau chapi wa viral i video wa yo na ka CCTV camera wa dat chon da dushman ka wa chong Chakri ya ukna khian wa dang ars nem irta hei por wa lai kre ka bei upau te ton sedang i ki kubor ha iwi ni ijia wa yor ai i wa dejia ha Jabalpur Madhya Pradesh hei wa ki pulit da kem ki ya ka wi kanong kre namo ka wa chong nong nei da wa jo dat dushman ko ya wi ukhana ars nem de langer hei por wa dalai kre ka bei upau iti i video i wa da penyo wa kamon bom cho ka te ka bru ya uti ukhana wa lui wa dang ars nem irta uwam putip i to i wa da yo na ka CCTV camera ka wa da bo ki hayung kati ka wa chong nong ka wa si chai lakam chai won hi e da jo thap jo bok we jo sangat ko ye uti ukhna man kasngi kati ka bru ka wa da tip pertui kam ka Rajni Chaudhary ka wa chong wa sa ha chaman nagar de ikre ya ka da ki wa hayung hasem yong uti ukhna khian hei wo pat wo yo ye o hakisu bnai wa da dep ka bei upa yong uti ukhna da chedja ki khatwi waje step dep te lai kre office ki kamte de yo lat bhagati ka bru ule ben yo te ukhna ha kini ki khajik por wa dep ka bei upa yong uti ukhna dasdang ki wo mutsi hadin wa da yo ki wakat dang mi ki sngi nang yo tlot yo kujut o uti ukhon ki kamte de lai doctor ki wei hadin wa da pat u doctor da ong u wa uti ukhna da man kha ki sner yong o wei yi uman wa cha da dushman cha le ben u kamte ka bei upa yong uti ukhna daliwan ki chayung wood depte pat ki ya ka CCTV camera wa bo ki hayung we da khrangiet ki wo yo ye wa le ka te ka bru ya ukhon yong ki kat wa kamte klempen slim de dalai ki cha police station depte AFIR ki percha ya ka te ka bru hei wa hadin nei te ki pulit da kem ki ya ka te ka bru na yung yong ka depte ki ya ka da ka case ka wa hap hapo ka section list pa phra yong ka Indian Penal Code hadin wada ikre ya kati ka bru dei wasu ya ka san hajar chibnai kamju le dewe eja ya ka man kasngi kiti ki chukurim da ongki wam em upoi perkhat ki we myi ki umudur wo le kati ka bru kamte ya ukhon yong ki i video yong iti ijia le da klan bha i viral hakirin san social media kam waman kate hei wada em bon le ki bru wa ben ye te wa le